Belren News. Mafhungo karochidzwa maremba. Ndolivhuwa vhukuma zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. Tshanduko ya kilima ndi tshone tshivhangi tshihulwane tsha u gonya ha temperature dza lwanzheni u mona na Europa. Izwi zwo bviselwa khagala nga ngudo ntswa yo anḓadzwaho nga Ḽavhuraru u ya nga muṅwe wa vhasedzulusi Professor Thomas Froelich u bva University ya Bern kha ḽa Switzerland. Tshanduko ya kilima yo shela mulenzhe kha u engedzea ha temperature nthihi khoma raru u ya kha nthihi khoma ina lwanzheni lwa vhukovhela ha Europe. Vharamabindu muṱuku a wanalaho vhembe kha vha ri kwame kha 060 848 2541 uri vha kone u ḓirengisa nga mahala. Vha ḓo fana na vhaṅwe vhoramabindu vho no ḓirengisaho. Nṋe nga madzina ndi pfhi Khoḓani Mapholisa, ndi wanala hafha ḽa Tshikikinini khurosoni ya Hamadza tsini na Water Affairs Madindini. Ndi hune bindu ḽanga ḽa Takis Eating House Chisana and Car Wash ḽa vha hone. Hafho kha bindu ḽanga ri vha ri khou shuma nga zwithu zwo fhambananaho. Ri vha ri khou shuma nga zwiḽiwa zwo yaho nga u fhambana zwo bikiwaho. Ra dovha ra shuma nga buy and braai, vhone vha ḓa vha renga ṋama yavho vha ṱuwa vha swika vha ḓi tshela braai standeni kana vha humbela muthu hanefho a ḓa vha hotshela. Ra dovha ra vha na halwa nga ngomu hanefho kha ḽeḽo bindu ḽithihi, vhone vha renga halwa havho vha ya vha dzula fhasi vha nwa. Ra dovha ra vha na car wash kha ḽeḽo bindu ḽithihi, vhone vha ya vha ṱambisa goloi yavho, vha panga goloi yavho car wash i tshi khou ṱamba, vhone vho ḓi dzulela fhasi vha tshi khou ḽa vha tshi khou nwa kha ḽeḽo bindu ḽithihi. Ra dovha ra vha na bindu ḽa u baga, ndi bindu ḽa u baga dzi cake ḽine ḽa pfhi Khoḓi Sweet Bakes ḽine ḽa wanala nga ngomu hanefho kha ḽeḽo bindu ḽithihi, ndi bindu ḽa muthu muthihi. Zwezwiḽa ri tshi khou baga ngo rala ri vha ri khou baga dzi cake, zwikontsi, zwibiskitsi zwo yaho nga u fhambanana. Vhone vha tou panga dzi oda dzavho, ra vha itela zwine vhone vha khou ṱoḓa zwone. Bindu ḽanga ḽo thoma nga ṅwaha wa 2022 u swika zwino nga 2026 ḽi tshi kha ḓi vha hone, zwine zwa amba na zwa uri ḽi na 5 years ḽi tshi khou shuma. Kha nṋe na dzi customer dzanga ri vhuyelwa roṱhe ngori customer dzanga dzi mpha tshelede, nṋe customer dzanga nda dzi fha service ya nṱhesa nga maanḓa, dza ṱuwa dzo takala. Zwine nda nga humbela u thusiwa ngazwo ndi nga masheleni a linganaho 200,000 ane nda nga kona u bveledzisa bindu ḽanga ḽa hula ḽa ya nṱha. Nda ya nda vha na vhaṅwe vhashumi kha ḽeḽo bindu, nda thola vhashumi vhane vha vho ri nga tshino tshifhinga vha khou shaya mishumo. U aluwa ha bindu ḽanga ndi u aluwa ha vhaṅwe vhathu vhane vha vhori a vha na mishumo. Ndi a kona u bveledzisa mishumo kana nda sikela vhaṅwe vhathu mishumo, navho vha kona u wana vho zwiṱukuṱuku kha matshilo avho. Nṋe nga madzina ndi pfhi Marori Palisa, ndi wanala Hamasa Mulenga. Ndi vha ndi khou rengisa dzi container na dzi food warmer. Nda dovha nda rengisa zwikontsi nga mabakete 5 liter, 10 liter na 20 liter. A si zwo fhedzi, nda dovha nda gudisa vhathu u ita foam bath na dzi polish na dishwash. Ndi na miṅwaha miraru ndi kha heḽinoni bindu. Vhathu vho no benefita kha heḽo bindu ndi nṋe na vhathu vhane vha vha khou nyanga u ḓi thomela dzi business dzavho. Ndi a vha gudisa nga mitengo i kokovhaho vhukuma. Nṋe ndi khou ṱoḓa u thusiwa nga masheleni a swikaho 5,000 rand. Ayo masheleni a ḓo nthusa khou takusa bindu ḽanga nga u renga zwishumiswa zwine nda zwi ṱoḓa u zwi shumisa kha ḽeḽo bindu. Nomboro dza luṱingo ndi 073 684 2758 073 684 2758. Nṋe ndi pfhi Vho Mavis Rakalala, ndi dzula Biaba Nzhelele. Bindu ḽanga ndi ḽa u hirisa mifaro na zwiṅwe zwishumiswa zwa sialala zwine zwa elana na mifaro zwa Tshivenḓa, zwine zwa nga dzi tswielo, dzi thovho na zwiṅwevho. Bindu iḽi ndo ḽi thoma mahoḽa nga 2025. Tsho itisa uri ndi thome heḽi bindu ndi ngauri ndo vhona uri hu na buli ḽine ḽa vha hone, hu na ṱhoḓea ine ya vha hone nga murahu ha musi vhathu vha tshi ṱoḓa u ita mishumo ya sialala. Vhathu vha wana uri hu na ṱhahelelo ya zwishumiswa zwa sialala zwine zwa nga mifaro zwi a konḓa uri i wanale.
zwenezwo zwa ita uri ndi thome u dzhena kha heḽinoni bindu mahoḽa nga 2025. Zwi amba uri u bva tshe nda thoma u vha na heḽinoni bindu vhathu vhoṱhe vhane vha ḓivha nga haḽo zwi vho vha lelutshela musi vha na mishumo, vha vho ḓivha vho uri vha ḓo wana gai zwishumiswa zwa sialala zwine vha nga zwi shumisa u nakisa mishumo yavho. Zwishumiswa zwine vha ḓo zwi humbula uri a zwo ngo ḓowelea, a si zwine zwi hone miḓini yoṱhe. Zwi amba uri musi muthu a tshi vha na mushumo u vho ḓivha uri nda ya hangeni Biaba vho Sirakalala hezwinoni zwishumiswa ndi ḓo kona u zwi wana. Community i khou vhuyeliwa nga heḽinoni bindu ḽanga. Ndi dovha hafhu nda vha na muthu muthihi ane uya nthusa u tshimbidza zwishumiswa hezwinoni zwanga. Kha heḽinoni bindu ḽanga arali nda wana thuso ya masheleni ine ya lingana zwigidi zwa mahumi maṱanu 50,000 randa, bindu heḽinoni ḽanga ḽi nga aluwa. Zwi nga nthusa u engedza zwishumiswa zwo fhambananaho uri mishumo musi i tshi vha hone hu songo vha na ṱhahelelo. Arali ndi tshi nga vha na zwishumiswa zwinzhi zwi amba uri ndi a kona u supplya minyanya minzhi nga ḓuvha ḽithihi. Ṱhahelelo ine yavha hone ndi ya zwishumiswa. Arali nda wana zwishumiswa zwa vha zwinzhi zwi nga ita uri hu songo vhuya havha na ḓuvha ḽine nda wana hu na ṱhahelelo. Ndi khou livhuwa. A guma ngo reli mafhungo e nda vha farela one nṋe na vhone kha ri ṱangane tshifhingani tshiḓaho. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vhaendedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini, hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vhaendedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Looking for the taste that keeps everyone coming back? G. Potter Archer. Made from the fresh mangoes, picked straight from the trees. Every spoon is packed with delicious flavor and the perfect spice. Whether you're buying for your family or starting your own Archer business, we've got the perfect size for you. 1 kg, only 60 rands. 10 liters, 350. 20 liters, 650. And 50 kg, just 855. Visit us in Newcastle Central. WhatsApp 076 035 9915 or call 065 988 0317. G. Potter Archer. One taste and you will want more. Imnandi kakhulu. Zwino ri tshi khou amba vhanga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai, vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Belrand Brands i hanefha tsini na vhone. Ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4,000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bva afho tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belrand Brands ndi vhahadzimiswa masheleni vho ḓiṅwaliselaho. Are you a survivalist entrepreneur in the Vemba district? Belrand Brands is here to back your hustle. Get a loan from just 500 rands up to 4,000 rands designed to grow your business. All you need is 6 months of bank statements, 6 months of sales records, your South African ID, and proof of residence. Apply today on WhatsApp 07201958843. Belrand Brands, empowering entrepreneurs, building communities. Terms and conditions apply.